Ngicela sime ngenyawo xa kungena ifamily please. Ngicela sime ngenyawo kungena ifamily. Ololi wami alisengobuncwele ungane wami bokukani wami.
Osikakhulu singahlala phansi umzuzwana kodwa yona ikhwaya isikhokele sizawuqalisa nje silanda into abano presiding bishop xa ezama ukusettlisha sibe silinde nomama notata umama kamfundisi umphithi kunye nomama kasisidunyiswa basaphumile bayabuya ngoku nasonzela uba xa iqala iservice iqale bekhona sithathela culo 255 please 255 ayindweba abanayo abangcwele abaphezulu abemiyo phambi kwayo iterone komkhulu ukuphumla bakuphiwe bayahlala bonabile inyembezi zisuliwe ndinganam ndingema nabo 255 abangcwele baphezulu abemiyo phambi kwayo iterone This way